Mina lisanda sixhuma igama lami nguChris Gande. Nanzi inhloko zendaba zethu namhla. South Africa. Inkampani ye-Europe iSAP isixoxe iziphathamandla ezine ezigoqela abangane bakamongameli Jacob Zuma ngenxa yokungathembeki i-corruption. South Africa. Abensundu abangamakhulu ababotshwa ngesikhathi sombuso wabelungu bafuna amacala abo esulwe. We are enjoying it, all of us. We were wrong to oppress you. Nigeria. Ikoliji leMaiduguri eNigeria ligebha imigelo yokuzivikela kubahlamuki besiMuslim abedlulisa amalawulo. South Sudan. Umanyano we-United Nations uthi abantu abazinkulungwane ezinhlanu babalekele imizi kulandela ubudlwangudlwangu. Somalia. Kulabathathu abafileyo ngemva kokudubuka kwebomba emoteni esigodlweni seMogadishu. Kwanele izihlobo kwalamhlanje asidibaneni njalo kusasa.